twasubiye muri moto bakwanza perezida tugiza. Oh, haleluya. Bwana wa majeshi, haleluya, asifiwe. Jewe Imana yampaye kutarondogora nijoro ntonyari ngiye ko gutinda, ariko ndavuga amagambo make, ako turanezerewe yeme. Ndashimira Imana yaduhaye kuba hano turi kumwe na bene data kuvana Noruveje, umushumba Shaka hamwe na Serugo na mwene data bazanye twabanye mu giterane, n'ubu nyine baracyari mu giterane. Imana ibagirire neza, mwishuye amatike yanyu, babaciye ayandi ku madwane kugira ngo baze hano kubw'impamvu z'umurimo w'Imana. Iki ni ikintu gikomeye Imana izobitura kugeza ku buzukuru banyu. Twicaye, Imana ibaheze umugisha kongera kandi kuza hano. Ikintu cyose kitarimo abashumba muzogikenge, mubakubitira amashi. Imana ibaheze umugisha. Aba ni ababyeyi beza kandi Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana ku bantu bavuye Gasarane, twagendanye kuva ejo, twararanye dutaramye kugeza uyu mwanya. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana kuri bene data kuva Rongayi, umushumba Mashamba hamwe n'uvuga butumwa bagendanye. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana kuri protokolo zacu. Imana yaduhaye protokolo imeze neza irege kurya. Imana ibaheze umugisha. Ikindi nubwo mushumba sohotse, ndashimira Imana ko mu Rwanda Shaka yatangiye ikanisa hano rikaba rigejeje kuri uyu munsi. Nje simpambona ko ari nk'aba bantu barimo, ni nk'ibihumbi by'abantu. Si uko mpaye mbibona kubera kutuziranye na mu Rwanda Shaka kurusha abantu benshi twagendanye, bamwe bari hanze n'abandi bari iwacu. Twararanye mu butayu bw'umwobo, tugakora amahuduma y'amafungo atagira umubare. Twigeze kugira ihuduma yo mu mazi, buri mugoroba mu mazi, muruziga uruza pana kuzi. Turagendana, Imana ibana nawe kugeza ageze kuyerekwa afungura umurimo hano. Biragenda binarudi binaenda kugeza uyu munsi. Nyabitekereje nyumva ari ibintu bikomeye cyane. Nta kindi cyabimushoboje, si ubwenge, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari ubushobozi bw'amafaranga, n'iki Imana yamukoresheje kandi Imana yamuvuzeho. Imana ishimwe itaremeye ko uyu murimo unanirana bigaca mu bintu bikomeye, ariko Imana ikawuhagarara kugeza uyu munsi. Turi mu giterane cyo gusengera abashumba, nje simpambyumva bene uko iki hakimbabaza ni kimwe. Byahuriranye bambwiye ko kino giterane kiri kuri amatariki kera twatangirije ikanisa ryacu ko dufite ikindi gikorwa ejo ku mugoroba, nico gusa. Ariko nyuvuye hano n'akazi rimwe nko mu saa 5 bamaze nko gufungura. Ariko kubera umunezero ndashimira Imana yakomeje mwene data Shaka. Hari abandi benshi bangana nawe yagize umuhamagara akiri umwana mutoya, ararwana nawe kugeza yagiraga ingunga gusa yo kuvuza mu karere. Aragenda abantu bene babareba hagufi bakagira ngo bizohekera mu ngunga. Imana iragenda mu ngunga, havuka ikanisa igitengera Nairobi mu mujyi hagati. Kubitira Imana amashi. Imana yabuzanye uyu munsi akaba yavuye iriye. Ese ndi mu bihawe jewe kera nyabihishuriwe kera, nyazuminze ndabishimira Imana mbari huko kweli tumetoka. Iyo yavuye niho kuri mu buryo bwo mu muhamagaro, ibisigaye nivyo bizoroshe. Kugera mu rwego uvuga ngo reka dusengera abakozi ni ikintu gikomeye. Je sinyo byumva mu mvugo yiwanyu, sinyo byumva no mu Kinyafrika, sinzi ikintu yo byumva, nyazumbishije mu mwuka. Imana iguhumugisha papa. Imana yagendanye nawe, yabanye nawe, waciye mu bintu byinshi. Ndibuka tuganira agiye kugenda afite ibitekerezo byinshi, ababaye gusiga umurimo hano. Ariko ndashimira Imana yakomeje amaboko y'abashumba. Imana iguhumugisha mushumba. Imana igufashe cyane gukomeza amaboko hamwe na bene data abayobozi mukorana bitorero. Ubundi ikanisa nubwo abantu bo bicumwe mwego mumenyereye bizanyaruka kanisa. Abantu 10 barahagije bahujije umutima baza bakora imirimo y'ibiparuwase bitokora. Ikanisa si umubare w'abantu benshi, ikanisa ni vision, ni yerekwa, ni intego.
dukeneye ibintu birebire, dukeneye ibintu bigufi bifite isuku. Iri kanisa rirakomeye, iri kanisa Imana, ariko Imana yeme. Ndashimira Gwiyereka, twari twakubuze data, twari tugukumbuye. Ndashimira Imana, iri kanisa rifite fieri no kuba Gwiyereka rijya akoreramo. Kurinje. Kubera iki? Imana yaramuzamu, uri Union International. Murabihawe se? Hari ikibazo se mutabihabwa? Imana iguheze umugisha. Twari twamukumbuye kubera Imana yamwongereye amavuta. Kuguma gutumirwa na amavuta. Tiwo bitangira ifaranga ngo babikunde. Bamwe baza batanga ifaranga ngo babasengere. Ndashimira Imana igejeje iri torero aharigeze. Uko nyine rimeze uko. Imana ifite umugambi kandi Imana yari ihagazeho ihabwa icubahiro. Ndavuga amagambo make. Nimara shimira na bene data bagifite urukundo. Nukuri ndi mu gutekereza icyo kintu kumva ibitotsi birashize. Abantu Pawulo yazandikiye Timoteyo mu magambo akomeye. Aramubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazoba badakundana. Badakundana. Bangana mpicumu mpumuhoro. Ariko kubona abantu bagikundana. Ako muri abantu beza ba. Muri abantu beza, muri abagaciro, uru rukundo. Uru nirwo rukundo Imana ibamo, nibwo Imana izikoreramo. Nta rukundo nta Mana. Kubera ko urwango ni imbuto ya Satani, urukundo ni imbuto y'Imana. Haleluya. Tupepe Bwana wa majeshi. Oh haleluya. Basamugezi wangu suracyarura cyangwa rwarakonje. Pawulo abwira Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka ngo urukundo ruzokonja. Abantu benshi mu mitima yabo zabaye barafu. Azanywa ameza urukundo rwabaye barafu. Ngo tunakuwa mu mutima huzuye inzigo n'amacakubiri n'ubugome n'ishari. Nagasuzuguro ko gusuzugura abandi bantu. Imana ishimwe ko itazombaza kuntu nyasuzuguye abantu. Iyo ko Imana tizorimbaza. Bwana sifiwe. Reka mvuga amagambo make. Reka tubanze dusome ijambo. Topic yacu nziza. Ariko iyi topic irakomeye, izengerere kugeza umukutano urangiye. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 27. Haravuga ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwe nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Ndarangiriza hano n'iryo jambo ryonyine mvuga. Ejo nyavuze amagambo 3, ndavuga rimwe gusa none. Mu bintu bizodufasha kugira ngo tugire ingeso nziza. Habe nubwo woza wipodowa ukaja he kwikora ibintu udafite ingeso nziza, Imana ntizibibona, ijuru ntizaribibona, waraferinze mu buzima. Ariko hari ibintu bigomba kudufasha. Ejo twavuze ibintu 3. Icyambere twavuze ngo ugomba kuba uri umuntu wahindutse, wavutse ubwa kabiri, wavuye muri Adamu wa mbere akava mu bintu bya kamere. Abantu batakigira kamere buzuye umwuka, bahindutse bakavuka ubwa kabiri bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngo ugomba kuba warahindutse. Pawulo yazandikiye Abaroma 12 umurongo wa 2 ngo ndabinga kubwo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo kuko niko kuyikora kwanyu gukwiriye. Ku verse ya 2 aravuga ngo kandi muhinduke rwose mugize imitima misha. Yesu umunsi wa Pentecoste yageze ku gikombe cy'amaraso, aravuga ngo aya maraso ngo nisezerano risha nyongeye kugirana nawe. Kuko irya mbere ryari ryaguye muri Edeni, ryari ryahuye na mutiyaje. Aravuga ngo iki gikombe ngo muzamuhora muyanywa kugira ngo munyibuke, ngo kubera ko ngo nisezerano risha ngo nisezerano risha. Ariko iryo jambo ndarikunda yebe. Muzi ko isezerano rya mbere ryapfuye muri Edeni, ariko Kristo akadusingiriza irindi risha. Isezerano risha yagiranye natwe. Isezerano risha. Isezerano rimaze kugira mutiyaje.
ngo byabaye ko bategeka ibitambo by'amaturo n'intama, ngo amasekurume y'intama bakayabaga, ngo ariko amaraso agatwikira. Ariko Yesu araza kugira ngo asubire atuhindurire ubusha, ngo azari igitambo, ngo azari n'umutambyi. Bwana asifiwe. Azari umutambyi wujuje ubuziranenge, Melikisedeki. Afite intego imwe, kugira ngo duhinduke. Isezerano rya mbere ryari ryapfuye, ariko Yesu ngo yaza ari igitambo, ngo aza ari umutambyi. Azana amaraso avuga neza kuruta ya Abeli. Amaraso yari yujuje ubuziranenge, ngo ayisezerano y'ibitungwa n'intama n'inka z'amariza, ngo yageze atwikira ntakureho. Ngo ariko Yesu ngo azana amaraso, ngo afite imbaraga ziruta dayikirina ikomeye yo kweza umutima, ngo azana amaraso ya Kristo. Ariko Mana, abantu bagifite imitima yashaje, Imana izobabaza ibintu bikomeye. Yesu wemeye kwitanga, akaba igitambo, agasubira akaba umutambyi, agasubira akaba n'ihema. Abatambyi ba kera bakoraga mu ihema, ariko ngo umubiri wiwe n'iryo hema rikomeye riruta ihema rya mbere. Nimba ukeneye kugira ingeso nziza, kandi umuntu wapfuye mu ngeso, wapfuye uhagaze nta nabazo gukorera ikiriyo, nta kiriyo cawe kizobaho, wapfuye uhagaze mu ijuru barakimaze, umuryango gusuzoga ugutunge, itorero rigumere guhinshingano. Ariko iyo umuntu atahindutse, uri umuntu wapfuye uhagaze. Bazaguma babashekerere cyangwa bareke. Ariko iyo umuntu atahindutse, kandi iyo umuntu yanze guhinduka, aba yarabaye umwanzi w'Imana. Numurebere. Imana ikura abarebere mu itorero. Imana izana abakristo bahindutse basha, bafite umutima worosha nk'inyama. Duheze data ubwiza. Tobera sokira, ebera rimarigaye. Zimira sokira. Iyo abantu baze guhinduka, bakanangira imitima yabo, bakaba mu buzima bw'isi, bagatunga isi mu itorero, Imana izibareba ikabona ari abareberi bo mu itorero. Ariko Imana ikeneye abantu bafite imitima misha, bemeye gukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Bibiliya ivuga ngo yaje nk'umwana w'intama, azogaruka ameze nk'intare. Timukaza mugira ngo bizohekera gutya. Azoza ngo hari ibintu bitatu Imana izotubaza. Icyambere, ngo Imana izotubeza agaciro twahaye amaraso ya Kristo. Umwana w'ikinege, hari umunyabwenge wanditse aravuga ngo, Bwana sifiwe. Ijambo rikuru muri Bibiliya ryo muri Yohana 3:16, hazavuga ko Imana yakunze abari mu isi cyane. Twebwe ikuntu twarimenyereye turavuga ngo ni ry'abagore, kuko n'abana niryo baza bama baritambuka bararisimba. Ririya niryo rikuru mu bitabo 66 zo muri Bibiliya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ufite uwo mwana afite ubugingo, utamufite kera yamaze kumera nabi. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Aliye na mwana ana uzima. Aliye na mwana, abantu bikoreye ibintu, basigaranye ibigobyi, abana barasigaye. Aliye na mwana ana uzima. Dusanga iyo amaisha y'ubu buzima bwa hano, ariko ubuzima bw'ikinege umuntu wenyine azogiramo imbaraga n'ubuzima ubugingo busha. Nta mafaranga yobugura, bene wanyu ntibokotije ngo bagire cyo gufasha. Ni wewe ufite uruhari, kandi buri muntu wese afite, umuntu wese ari kuri vora y'ubuzima bwe. Uzobutagehe n'umucanga ubujane mu ijuru wewe wenyine. Imana iziturinda za kanseri, ikaturinda sida, ikaturinda impanuka, ikaturinda pressure n'ibindi bintu bikomeye n'ibitero by'abadayimoni. Ariko ikindi Imana izigeraho ikifata cyane, ni ikintu cy'amahitamo yawe yo kumenya gukizwa, ukavuka ubwa kabiri, ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Guhinduka rwose mugize umutima misha. Haleluya.
bizodufasha kugira ingeso nziza hagati y'abapagani. Niwanga guhinduka, icyambere uzomenye ko ijuru ryaguhebye, uri umuntu umwe uteye ubwoba uraho. Isi nta kintu woyihinduraho. Satani yarakumenye n'abadayimoni, abantu banze guhinduka bose nink'impoga za Satani tibaza ibintu byabo. Satani ntiyo bikira birwanya, irabiseguye n'abantu bayo, izigenda kujariba abantu bafitanye bagifite inyenyeri. Nimba ukeneye kugira ingeso zawe ziba nziza, ugomba guhinduka. Kandi guhinduka ubifitemo uruhare rwawe. Uyu mugoroba wohinduka ugakomera cyane. Ngo n'abantu baza bubaha amategeko y'Imana, bagira imipaka. Iyo bahaye bavuga bagira ibyo bovuga n'ibyo bosiga. Bagira imipaka y'ibyo bokora, bagira imipaka y'ibyo bovuga. Hari ibyo ntokora ndi jenyine kubera kubaha Kristo umwana w'Imana. Ntabwo tuba dutinya gukora ibintu kubera ko dufite amaso y'abantu, tubitinya kubera kubaha Imana. Nimba ugira ibyo utinya gukora kubwo kubaha Imana, ingeso zawe ni nziza. Haleluya. Ingeso zawe zimeze nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Icyanyuma ni ukwera imbuto. Aho hari akajagari, iho ni topiki izitangira umukutano ugashira bitarashira. Hari imbuto z'umwuka n'iz'umubiri. Nijoro twavuze imbuto z'umwuka, izindi twazisimbye tuzozivuga mu giterane kindi gikurikiraho. Zirya zikomeye za kamere. Abantu bazamyemwo bananirwa kwera imbuto zikwiriye mu gihe cyabo. Icyakane nicyo ngiye kuvuga cyonyine, ni hejuru yo kuba mu mwuka, kwakira Pentekoste ukaba umuntu wo mu mwuka. Pawulo yaranditse mu gitabo cy'Abagalatiya, niryo jambo ryonyine mvuga. Ndavuga impamvu 7, nintinda novuga 3, ariko ni 7. Ndavuga iz'umwuka amfasha. Impamvu 7 zigomba gutuma twuzuza umwuka wera kugira ngo tubashe kugira ingeso nziza zimeze nk'uko ubutumwa bwa Kristo buvuga. Gatanu umurongo wa 16 Abagalatiya haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Mukubitira Imana amashi. Haleluya. Murafashwe cyangwa kera amahoro. Mukubitira Imana amashi. Zamura amaboko. Nimba nta kibazo, hari umuntu twakomerekeje, uwakomeretse ajoje ku bitaro n'akazirimo. Uwumvishe yakomeretse azoje ku bitaro n'akazirimo. Hano ntiyabi bitaro, azoje ku bitaro. Ariko Imana ihabwa icubahiro. Abantu kubera kwanga guhinduka, iyo umuntu yanze guhinduka, abantu bahindutse cyangwa ukabivugaho, azayamasa n'umuntu umutonesa akamayumva wamukoze ko mujisho. Nushaka uzohinduke cyangwa ureke, ni inyungu zawe ku giti cyawe. Nudahinduka, Imana tizombaza ngo nakanti yahindutse. No bwijuru tuzogira irungu ry'abantu basigaye batahindutse. Icyakane kidufasha nicyo cyonyine mvugaho, impamvu 7 nukuzura umwuka wera. Abanyedini bakuru n'abato
bakomeye n'aboroheje mu itorero. Iyo idini rishaka kubakomeza riza ribabwira ngo bagize iminsi mu ikanisa. Icya kabiri ngo kubarafashwe ngo kubari mu mwuka, amaze bakuzura umwuka w'amahimba, bagasambana, bakakora ibintu, bakarakara, bakagira amacakubiri. Hari umuntu wuzuye umwuka uzusambana? Nimurebe hano. Bibiliya yavuze ngo muyoborwe n'umwuka niho mutazakora izo kamere irarikira. Ngo iteka bihora mu ntambara. Kamere izikunda iby'umwuka yanga. Nico gituma abantu benshi bafite ibibazo ngo abantu ntibari mu guhuza mu miryango, ngo no mu mbuga ngo abantu barakoroganye. Ni imyuka yakoroganye. Imyuka, umuntu wese wa kamere yanga umunyamwuka. Abantu bose b'abanyamwuka, kamere izikora izikunda izo kamere yanga, umwuka nawe ukanga izo kamere ikunda. Niko Pawulo yavuze. Ariko aravuga ngo muyoborwe n'umwuka niho mutazakora izo kamere irarikira. Icyambere kigomba gutuma twuzura umwuka wera nuko kuzura umwuka wera ari itegeko. Bibiliya iravuga ngo mwuzure umwuka, mureke gusinda inzoga, mwuzure umwuka wera. Icya kabiri, haleluya, kuzura umwuka ni itegeko. Martin Luther King wakuye abapora mu baturika ntiyabazanye ngo musiga amashapuri no gusenga Mariya, yaratuzanye ngo twuzure umwuka wera dufatwe. Ibyo jambo zandishika wogira ingeso nziza gute umwuka wera yaraje. Imana yakoze mu buryo butatu. Icyambere yakoze Imana data mu kurema, Imana umwana akora mu gucungura, Imana umwuka wera. Yesu Kristo asezera abigishwa be arababwira ngo ndagiye kandi kigira icyo kibamarira nubwo mufite agahinda, ngo nuko jewe ngenda, ngo nimara kugerayo ngo nzoboherereza umwuka wera uwo azoba bagapfa i Betaniya. Ariko aravuga ngo ningerayo ngo nzoboherereza umwuka wera ngo wazobana na uku turi hano. Buri muntu wese afite token y'umwuka wera. Hari bamwe bafite gakeya, telefone ijuru ryayihamagara ikavuga ngo battery low down, bananiwe gucharginga umuriro. Ariko Imana yaguhe buri muntu wese wamusezerano risha, buri muntu wese afite iyiwe token, iyiwe token. Ukuhano ufite token siza higeze gusa ndi wohamenya nawe buri muntu wese bivuga kandi iyo token ahiri muri connection y'ijuru ni umwuka wera. Yesu aravuga ngo ikigira icyo kibamarira, ndagiye ngiye ko buri muntu wese azogira iyiwe token. Kuko Yesu yaje mu mubiri acungura mu mubiri, akora imirimo mu mubiri. Ariko aravuga ngo umwuka naza ngo azabana nawe kandi ngo azoba umwarimu, azobigisha gente, azoza abaho ntari. Iyo turyamye tuzatumuryamana, iyo washonje ubukene bwabaye tuzatumanukana nayo, tiyo dusiga tiyo guhana, azagaragara mu mwuka. Abanyedini bose aho bava bakaje ngo se ngo kuriya kwikunguza kuriya ngo niko turafashwe. Wofatwa umuriro kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi umwaka ugiye kurangira. Ku kwezi ni kwa kangahe? Hari abantu batararuha banezerwa ntibaza basiba, ariko akamahunyiza. Nimubona umuntu uhugiza mu materaniro ntahuduma agize mu imyaka, hari huduma ikihari yo gusinziramo. Abantu barakonje kubera iki? Ariko Yesu yatumanuriye Pentecoste. Haleluya! Pentecoste. Yesu arababwira ngo icyo kibamarira ngo nuko jewe ngene ngo ningerayo ngo nzoboherereza. Kandi Pentecoste kugira ngo imanuka, icyo nkundira umwuka wera taza amanuka muri bintu byazagarasagara, tazagenda mu kavuyo ngo azagenda mu mitima yahindutse. Umutima ukuntu bukarazerera gusa, akamwuka ni mwiza. Ukuntu ubu nyine ari muri aya materaniro kugira ngo yinjire mu mitima yahindutse. Ariko umwuka agira isuku, umwuka kubera isuku agira tiyo kwinjira ahantu hari umwanda, hari imigambi mibi, aza yinjira mu mitima yahindutse. Uwo mwuka w'Imana Ana wituriye mu mutima umuntu wihanye ibyaha byose. Muzamura amaboko ba mama, muzamura amaboko. Muzamura heke. Iyo mugiye kumangira imitsima ko muzamu yarambuye. Hari umwe kera yahurije kera. Ako yeme. Ako mwuka n'igihu. Umwuka. Yesu Imana yaje muri spirituel.
mu mwuka, aza tuganiriza, azabana natwe, azagendana natwe, n'umwarimu. Kweli. Kandi abantu bamufite kiwo mutaza yihisha. Abantu bazaforoda inshingano ariko ntawe uraforoda umwuka. Aya. Ukubitira umwuka amacho. Umwuka wonyine niwe utagira forode. Ntabwo uzuforoda umwuka. Ntawe uzuforoda umwuka. Yego. Bayisifu bamanukanye muri Egiputa. Muri prison bahuguma nawe. Waje gusohoka asobanura izo zizananiye abanyabwenge. Haleluya. Tugomba kuzura umwuka wera kubera ko ari itegeko. Ni itegeko. Umukristo wese wo musezerano rishya agomba kuzura umwuka wera. Rekaga ngo basengeye umuntu udafite umwuka kuyobora abandi. Ni nkabirya Yesu yavuze ngo ni impumyi zirandati yindi impumyi. Guherezo y'impumyi zibiri. Nuzoza ubona umuntu udafite umwuka azoguta mu mwobo. Umwuka wera. Abashumba bagomba kuzura umwuka wera, abayimbe bakawuzura, abakina mama. Tukuzura umwuka wera. Umwuka wera hwari haba hari Imana Data, hari Imana Umwana. Kandi ahantu umwuka Imana yateraniye, umwana n'umwuka na Data, haba hari abamarayika badafite umubare. Bivuga ngo abantu bafite umwuka wera ijuru bagendana naryo ku manywa na nijoro. Kweli. Tukuzwe. Haleluya. Ntabwo dukeneye ko isi dukomera amashi. Dukeneye no gukundwa n'isi cyane. Dukeneye ko ijuru ribana natwe rikagendana natwe. Tugomba kuzura umwuka wera kubera ko ari itegeko. Icya kabiri, nta gikorwa na kimwe cyo mu ikanisa twoshobora tutuzuye umwuka wera. Tiwoshobora guhanagura intebe utuzuye umwuka wera. Uzugira ngo ubikore ukabikora nabi. Nta murimo n'umwe wo mu itorero wokora utuzuye umwuka wera. Tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo tumenye gukora imirimo yo mu ikanisa. Abantu batuzuye umwuka wera habe no mu nama z'ikanisa baza barakara bagatomboka bakumva nabi, bakaza bazana ibintu bagakomanta bitari byo. Bagira umubiri baza barebera mu mugi famiye bakarebera. Abandi badafite umwuka wera baza barebera umuntu kuri tanya. Ariko abantu badafite umwuka baza basuzugurira umuntu mu ruhu. Ngo nakantu karesha gutya. Ngo ni sura si nziza cyane. Nimba mu ijuru baramwemeye bakamuha tokeni, wowe kura musuzugura urinde. Niwo Bibiri ivuga ngo uwo murwanya benu ngo azasa kukoze mu jisho ry'Imana yema. Haleluya. Amen. Nta murimo n'umwe tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo tumenye gukora imirimo yo mu kanisa bye neza. Timwogongana, timwosubiranamwo, timuza musigana, woba muri bake cyangwa muri benshi, mukora umurimo w'Imana neza kubera ko mwuzuye umwuka wera. Cya gatatu, tiwobaho mu buzima bunezeza Imana utuzuye umwuka wera. Tiwokwera imbuto zinezeza Imana utuzuye umwuka. Tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo tunezeze Imana. Haleluya. Amen. Abantu ko baragwanira ngo banezeze bene wabo, abandi ngo banezeze abakomeye, ngo bagira amazina, bakora ibintu. Nimba ufite ubwenge uharanire gukora kugira ngo unezeze Imana. Abantu bo bimenya cyangwa ntibabimenye, abantu bo kwitaho cyangwa ntibakwiteho, gukora neza. Tiwoshobora gukora ibikorwa kwera imbuto ngo unezeze Imana utuzuye umwuka wera. Haleluya. Amen. Nico zantinda nishake ngigarukireho. Nishaka arico ngarukiraho. Icyakane, umwuka wera ngo adufasha gukura tukava mu bubebi. Bebi. Nimusoma ahantu habiri umuntu witeguye. Naho honyine ibindi bitatu tubireke. Umwuka wera atugira abagabo nyabagabo, tukava mu guti nkonda, tukava mu bintu birya by'ababebi. Ubu nyine intambara zinshi dufite mu matorero ni ugukorana n'ababebi batuzuye umwuka wera. Ariko umwuka wera mwaza twigisha tukaba abantu bakuze, tukava mu bubebi ukaba umuntu mukuru. Musoma ahantu habiri. Timugire ngo nibyo mpaye fondera hano. Umwuka wera dufasha gukura. Abaefeso 4:14, Abakorinto ba mbere 13:11. Yes. Kandi 14. Ubu baby. Musome vuba vuba.
Abaefeso 4 4:14 Yego. aravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa ugenda ujiye wafashwe none ejo ntiwafashwe ugiye muri kamagambo none wagiye mu macakubiri uteraganwa ubu baby buzabutuma umuntu ugira ngo yanezerwe ukagira ngo ni umuntu mukuru ariko mu mwanya muto kubera ubwana ngo kugira ngo mutaba abantu baguma guteraganwa n'imiyaga hirya no hino batagira umusimamo ntibagira gahunda habe niyo muhanye gahunda kubera ubu bebe azaya amavuga ngo byanciyeho byaguciyeho gute bebe tugomba kuzura kugira ngo tuve mu bube. Hallelujah tuba umuntu mukuru utuzuye umwuka abantu babaye bakuru mu idini ariko babananirwa kuba bakuru mu mwuka. Imana atizikoresha ababebi, Imana yakoresha abana bagabo bahari. Hoyaye Imana ikeneye abantu bamaze gukura kugira ngo barere abana, kuko umurimo uyu ni umurimo ukomeye utoshira. Uyu murimo tuzoshira nimba waruzi waranakunaniye, inyuma yawe hariho umuntu wambaye nimero yawe witeguye kuwukora. Sogiye bavashite bariko bakora perinati, Imana igategura ba Esteri. Kayini ananirwa gutura ituro rinezeza Imana, Imana itegura babana babiri bavuka. Ego Abadiyakoni banananirwa mu gihe abadiyakoni kurenganya ngo bakaza baroba abantu ku butoni, ariko Imana yari yateguye ba Stefano. N'ubu hariho abantu bameze nka ba Stefano mu matorero, abapasiteri bahaye basubira inyuma. Imana imbabarira ariko nabo baba bahari. Hariho abandi bambaye za effort, bamwe bucuse n'ubundi bukiri mu nda bagihebonka. Imana yiteguye ntukazugira ngo uwo murimo n'uwawe. Imana niguheza mikoro. Haleluya. Imana niguha mikoro papa, ntukazugira ngo ni yawe. Imana nigutiza kwambara effort ni yakanya gatoya uzuceza gucya mandere geste. Bwana sifiwe. Bibiri izivuga ngo abahungu babiri ba Ofo na Feneyasi ngo bafatwa n'umuko w'ubandi mu ikanisa mwihema, ntibagaze barara kwa banyina, bahagaze barara mwihema. Umwuka wo bubantu urabafata ngo umare kubafata ngo Imana itegura Samweli ngo umutambi babwiza ukuri kw'Imana nubwo kandi bari bavukana ari babiri, ariko Imana umwuka w'Imana nico kintu cyambere Samweli yeretswe. Imana iramubwira ngo nzokora ikintu muri Israeli ngo uzocumba. Imana atizemera ko umurimo wayo wawukinisha. Imana atiyokwemera ko umurimo muguma kuwukina amabi. Imana ifite abashumba bavuka uyu munsi bakambara effort bagakora umurimo neza. Ariko Samweli yavuze kugira ngo amare amakimbirane ya Penina na mukeba we Ana ngo azamugihe Imana ngo yashakeneye gukomeza ubutanzi buva mu nzu ya Eli. Ofona Feneyasi barasine, ariko ngo Samweli kaba katangiye kumenya ubwenge. Umuntu kizokubwira ko arapfa uzawubaha icyo Imana ivuze. Ikindi cya kabiri uhorana connection y'Imana, uzumenya amaherekezo. Ese ubundi umuntu azayobora ikanisa nta maherekezo afite gute? Langa ngo kuba baye umushumba ukomeye, ngo kumushumba ukomeye ngo nuko azayambara, ngo abafite protocole ngo imeze gutya, ngo kandi ukaza winjira ngo bigiye gutindaho, ngo nuja mukuramya cyane ukazuga mukagira ibyuya, ngo ibyo nizo abantu bakiri bato. Yo Samweli bwese datubwiza abagore nimunarwa gukorera ikanisa ngo muriteze imbere. Imana izozana abagore bamwe baracora. Hariho abagore bagihe bakiri mu nda, abandi ko baronga, kugira ngo Imana atiyokwemera ko umurimo wayo feringa. Ibyo ntibizobaho. Iyo umuntu yaferinze azaye bavuga ngo bizaraferinze, ni wowe waferinze wenyine, ariko Imana ifite abantu Zole maride ngo ugasuzugura ngo ntibuzure umwuka ukikakaza mu umubiri we. Ariko nyanga umubiri mu ikanisa umubiri mu ikanisa uzoruha, uhangarare, uvunike, usuzugurwe, utukwe, uzukoresha amarangamutima, uzurakara vuba, ibintu bikoze kwenda ku bintu bitariho. Umuntu yafunga cyumba yuzuzwa ngo kukerage kujana abakristo. Harabo wafiriye bamuhagurutsa ngo nije ufite ikanisa rinini, akazayumva ari ikintu akamarya amadasenze. Iwe ntazo bimureba ntiyoje amasayini ngo afite abantu benshi bangahe, ni bangahe bazimufite kwanza.
ufite wazanye bapfiriye banga hari inkovu ugira noneho twebwe bana b'impunzi Power. so Zaka. Mai. nta murimo n'umwe wo mu ikanisa wokora utuzuye umwuka we Yego. nushaka upande nushaka ushuke wuzura umwuka wareopa ugomba kuzura umwuka we habe nubwo uzambara amasiperi mama niba nta mwuka ukugira urakonje habe nabo mwisharanye kera wabakonjesheje kare abantu baza bakonjesha bagakonjesha n'abandi dole vare desi ariko mwuka we Kwe. ugakonjesha kwicarana n'umuntu udafite umwuka uzabamumva yagutikura Tiku. iyo umuntu adafite umwuka azaba afite ibindi bintu bimeze nkazanya rubaba akazaguma kwicarana gusa ukazawumva sinzi kubera ko imyuka yose izayandukira nuzoza ubona muri prote uyu muntu ntafite umwuka w'Imana uzaba usezera renti wama wicara deposit uhunge imyuka yose izayandukira. Haleluya! Warasifiwe. Ikimenyesho n'ikimenyimenyi abantu bagaza bakeka umuntu umwe mu ikanisa rimwe cyangwa babiri iyo babaye benshi ni batatu nabo mukaza mwa mubahakanira ariko ubu nyine dufite abantu batari bake umwuka wera umwuka kandi cyo ngicyo uko abantu bakamava ngo sinza hakoze hari umuntu yavuze izina hari ikintu mvuze ese jewe nukiza kintangazaga ese ukunyovugira ibikeri ngo bakubise ibikeri hari hanze hari umuntu ugira ikibuga cy'ibikeri none kubera ko abantu babirwanirira igituma abantu babirwanirira nuko bafitanye uturelation Biba. ese twari tugeze tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo tube abantu bakuze bakuze n'ibimana yiteguye gukoresha ntabwo ari abatinze mu ikanisa ni abantu buzuye umwuka wera bamaze gukura Imana yokoresha kugira ngo bateze abandi imbere. Yego. Abakorinto ba mbere ndarangije reka ndekera Abakorinto ba mbere 13 ku murongo wa 11 agakiza karatwegereje kuri tugiye twizereye abantu bagomba kuzura umwuka wera mama Abapentekoste uzuryama nta karuga ruga yabaye ikibazo ngo n'abafariseri wese kuriya ngo baba bafashwe none ntakoze icyaha sinzange cyane mfashwe habe no mu mugi no mu modoka bisi yayirwa nkayasaze urusaku bashize ngo imiziki jewe nzanyuzura umwuka kube sintenzega mfite icyaha se hoya none ndafite icyaha mu ijuru gusa ni connection gusa tuzaturuka gusa habe nakurya tuba duhaya turya mu ijuru gusa ni connection gusa tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo ubuzima bwacu tiwogira ingeso nziza ngo unezeze Imana n'abantu ugira umumaro muri iki gihe cyawe waraferize mu buryo bwo mu mwuka iby'idini abantu bishinga iyo umuntu yamaze kunanirwa iby'umwuka aza yamametriza ibintu by'idini Yego. muri do nani omeritike ufundi wa kufundisha ngo n'igihuri mu ntegenke bagira ukuntu bazamara kubwira ngo ugahagarara gutya tugomba gutera intambwe zirenze zibiri ngo uve harya waruri ni ufundi bakufundisha kandi iyo ahagaze nubwo yoba yarayisha umuntu muzo ngama mufashwa mugahwera doctrine ufundi bakufundisha ayo namayeri y'abantu yo gufasha abantu ariko ntakintu ciza kukuzura umwuka wera ba papa muzo mukora inama mukamererwa neza habe n'uwagize ikibazo mukamwihanganira habe n'ufite amafuti mukamukuruza ubugwa neza. Ikindi cya kabiri iyo abantu bafite umwuka wera tibagira amacakubiri yavuye mu bubebi jewe niko zavuga nukuri kwima none hari umuntu wawoneshereza ubundi munani muri community yiwe nimusome Abakorinto ba mbere 13 ambutiyaje abantu bagongana mu murimo w'Imana n'ububepima abagongana bukiyumbe n'ububepi atari ububepi Imana ifite uko yampamagaye ifite uko yambujije ifite n'ibyo yambwiye gukora ngo se gituma nguri mu kuvuga cyane jewe Imana yarambwiye ngo nzavuga cyane Imana yabwiye umubembe turi mu babembe nyajanye mama gusengerwa irambwira ngo ndahumirije gutyo umubembe wicaye arambwira ngo Imana
ngo igihe izoguheza ivugabutumwa ngo izoshiramwo sipide bene iyi ngiyi itaraba. Amaze bamara abantu batazi igihe Imana yambwiriye n'igihe yabimpereye ngo se kuriya karavuga gute ngahe vuga ngahe ga mvugira cyangwa untize iryo jwi ryawe. Abantu bari mbese bariya basize ahubwo umwuka w'Imana wuzuye. Abantu bari baza mbese bariya basize ntabwo basize ahubwo umwuka w'Imana Imana ihabwa icyubahiro. Abakorinto ba mbere 13:11 abantu bari mu bubebe nubwo navuga indimi nk'iz'abantu 13:11 kiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto kibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori mu maso nuko ariko maze gukura navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto ngakora nk'umwana muto ariko maze gukura. Bibiliya ivuga ngo Mose amaze gukura mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 ngo Mose amaze gukura ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ngo yemera kurenganwa n'ubwoko bw'Imana ngo abirutisha ubutunzi bwose bw'Abanyegiputa batunze. Iyo umuntu amaze gukura agira imitekerereze iri hejuru. Iyo umuntu amaze gukura agira imirimo azakora agira ibitekerezo bitandukanye n'iby'abana. Umwuka wera tugomba kuwuzura kugira ngo tuve mu bwana tuba abantu bazima. Imana yiteguye kudukoresha ibikomeye. Umuntu wese ugihagaze aracyafite amahirwe ya kabiri. Aracyafite amahirwe ya kabiri. N'abantu bafite umutima mubi n'ubugome n'ishari n'utundi tumwe n'utundi uracyafite amahirwe ya kabiri. Ni wakira umwuka wera bizoguhesha kugera ku bintu bikomeye. Kwera imbuto mu muhana. Ariko yeme ubundi umuntu ni imbuto, umuntu ni ingeso. Iyo upfuye mu ngeso uzosigara wikarakasa gusa n'ibikoti, wikarakase gusa n'ibisiperi, ariko uzoba utakiri muzima nyine. Ingeso neno na nyimbo havitoshe bari mwenendo ulio safi. Ni ingeso nziza hagati y'abapagani. Ngo nubwo babatuka nk'abakora nabi ngo ariko niwabona ingeso zanyu nziza ngo zibatere guhimbaza Imana. Uzi kwicara bakavuga ngo mu bantu bibye turimwo, mu bakoze inani nijoro turimwo, mu bagiye Darifuru abandi baryamye turimwo, mu bayibye turimwo, mu bantu baterengije abantu turimwo, mu bagize amagambo y'amacakubiri turimwo. Nta jambo ribi wavuze ku wundi, ubashumba bafite bikorogana wowe turimwo. Wowe gusa ufite urukundo n'umwuka wera uhorana imbugita n'igisu cyo guma gutema no kurwanya Imana. Muramenye utazosanga urwanyije Imana. Muramenye utazosanga urwanyije Imana. Imana ibaheze umugisha. Vuga ikindi kimwe. Umwuka wera ngo udufasha kumenya guhimbaza Imana, kuramya. Maabudu, kuabudu. Nta muntu waramya Imana mu mubiri. Iyo twuzuye umwuka wera tuzadutekereza Imana yaduhinduriye amateka. Ukaramya Imana nk'uko bikwiriye. Umwuka wera adufasha kumenya kuramya kuko bikwiriye. Ukaba mu buzima bwo kuramya. Ubundi umukristo wese wamaze gukura wuzuye umwuka wera aba mu buzima bwo kuramya ijoro n'amanywa, mu gitondo na nimugoroba. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo mumere nk'uko bikwiriye, ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Baza mugenzi wawe ngo ingeso zawe zimeze gute, umubaze wo kagira Imana we. Tumusaba ifaranga, tumusaba ibindi, mubaze. Hari umwe karanga ko bamubaza, niba kubaza ingeso zawe zimeze gute. Tizoba ari ingeso zifite akajaga. Abantu bashi kubera ingeso bagize amascratch, bagisi kubana n'abandi birabagoye, kwegerana n'abandi birabagoye. Bazabumva bakoresha umubiri muzumuka. Sozana zibere kuko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo
uzavuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Ingeso za Kristo z'ubutumwa bwiza zaje tubwira ngo tugire urukundo, tugire amahoro, ibyishimo, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka. Bibiliya ikavuga ngo ibimeze gutyo nta mategeko abihana. Nimuhagarare, muracafite amahirwe ya kabiri yo kumenya kongera kandi kugira ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Imana izoduhembera ko twagize ingeso nziza, Imana izoduhanira ko twananiwe gukiranuka ngo dukorere Imana neza. Imana dufashe kandi. Amen. Arakoze cyane, mwongere mukubitira ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Imana yamwijire muheze umugisha kandi mugirire neza. Tugeze muri indi ntambwe yo kuja kumva kandi umuvugabutumwa wacu wa kabiri. Ariko mbere tutarumva umuvugabutumwa, mutambuke gira turirimbe kugira ngo dusubire tumuyegerese. Nibatambuka abantu bavuye muri Norvège batuyobore mu ndirimbo.